March. Yeah. Kezo Mama Regine. Kezo 27 and 28 March. 27 27 and 28 March. Rikosu. Kezo rombo disuyamba swabdinga manda basubi. Owana ruri ahuna na bili yotendelwaho rikobuya nga dzi 27 na dzi 28 dza March anga ngomuchitokesini. Dzi 27 na dzi 28 dza March hune ri khou suva ri hanefha ri naye ngoto ralo vasuva lwane heno na asi khasho ya mavonwa ndi khasho ya vhathu vhathuni vhone vha ri mini ngoto ralo 27 na dzi 28 dza March anga ngomu For bail application again. Yeah. Kezo cover Kezo ndinga ndolene ya vanga vhathu vho takala vhaṅwe vha khou ri vharinwa vha khou ri fhasi nga beli dzi khou vhuya a vha ri pfho ri vhathu tshitshavha vho takala gundo ndi gundo nga u tou ralo hune khasho mvula nga tou ralo ri khou suva umbrella nda kha vhambe zwino vhamba a vhambe vha khou ri mini Okay. Yeah. Hey. Kesho vamba mini zwamba vasanga sendela tsina camera vasanya kupfa. Ukhwambiwa una vhathu vanji vhane vha vha hone nga u to rala ri khou ri tshisedza nga ngei ri khou vha khou amba uri hayi ro takala vhaṅwe vha khou amba zwino na zwiḽa nga u tou ralo hune ri khou suva kha vha ḓe nayo nga hafhanoni kha vha ḓe nayo ri vhone sa muraḓo wa ANC vha khou pfa uri zwi hani zwo dzhiwaho tsheo ya bail futhi vha khou shavha u amba mara vhafumakadzi vha tshina a vha ri ḓo wana vhaṅwe vhafumakadzi vho no khou ri hayi ri amba zwa zwino ndi hanefha ngo tou ralo kha vha ri ndi pfe uri vha khou ri mini a vhambe vha khou ḓi pfa hani vha khou ralo vhone vha tshi kha ri ambe vha songo nda okay khabambe nda okay nda maka ya okay. Hey? Okay. Oh, okay. Nona zongotani ngofara so phone. Tini ke bana sorry. Yose zange. Ningo itwa nenga muraho na thona sumbedzezo ndakona re muraho nne ndamba ndari tori hapa. Ya ndi musi ri rothe zwavhuḓi nga maanḓa ri rothe ngo to ralo. Amen. Kesho ndi musi ri khou suva zwavhuḓi nga maanḓa ri hanefha Ndodo mwana muṅwe u takala nga murahu wa musi kha vhuye nga murahu ya kha bve nga murahu ha musi
musi a tshi funa to funa ndinge kana songo funa ndinge ndi maipiko ine vhathu vha khou ḓi amba izwo na zwila vhaṅwe vha amba zwino na zwino fhedzi o remindeliwa dzi 27 na dzi 28 dza March a tshi kha ḓi vha nga ngomu zwa maili hayi dola nṋe ndi vha vhona vhathu vha vhasiva navho nga nḓila ine a si khasho ya mavhono ndi khasho ya vhathu vhathuni ngazwo vha khou vhona na vhathu ṱoḓa vhathu ngauri a si khasho ya mavhono nṋe ndi khou ri kha vha ri ndi ḓo vhe ndi tse nga nnyi hu khou ambiwa zwino na zwina ndo dovha nda vha na tshipiḓa tshine ndo dovha nda vha na nyambedzano na vhaṅwe vha vhathu hanefha ngo to ralo kha vha ri thabuleni handanda u tshi vhuya ndi hanefha vhathu vha khou ḓi amba ri a songo bva fhedzi zwi a thusa u wana uri vha khou vha marenga ndo to ralo rote zwavhuḓi nga maanḓa ndi tshi nyanga u foda beni fono vhani na maipfi a si mafhungo bvisa makeup tshithu wa wana uri vha muthu khou nyaga u vhona makeup ndi musi ri roṱhe khezwiḽa kha ri ḓo tou pfha nga nge uri vha khou ri mini ni ri mini muthu a bvisa a ri nga nge nda khonifa Amandla! Amandla! Down with abuse down! Amandla! Phambili komuzabalazo phambili! Phambili komuzabalazo phambili! Forward with the strike, forward! And khori wangamanda bathu bote bokona udavajenera uno mushumo wotikeza khathu vala namusi riri wangamanda varangaphanḓa bote vazwimiswa vevata vatikedza ri tshi khou ri nga tshifhingani tshiḓaho kha ri duvha furi bve nga vhunzhi ngo to rali na ofisi ya madzhisiṱirata yo zwi vhona zwo ri i kha mutsiko ndi ngazwo yo swikelela hune ya dzhia tsheo ya uri hoyu mulandu kha u swikelela hune wa postponiwa for further hearings kana for further application ya beli yawe amandla sa vanna ndi khou tama u isa mulaedza wa uri kha iyo vhapfunzo khulu nga maanḓa ri tende u tshila kha ḽifhasi ḽa 4th industrial revolution ḽifhasi ḽa vhanna vho ṱalifaho vha sine vha tshi rwa mufumakadzi a vha muri nga zwanḓa a vha tambudzi vhafumakadzi nga mukonangeni mbeteni amandla ndimo dza kale na maitele a kale o tambudza vhafumakadzi na uri ri pfhe ri tshi nga ri dziphoso ngo rwa midzi yo mitete a huna muthu na muthihi kha ḽifhasi ḽa namusi sa fhano Afrika Tshipembe o tendeliwaho u lwa nga tshanḓa muṅwe arali vho neta ngaye kha vha zwi muvhudze zwa uri vho neta vha mu vhofholole vha songo mu vhulaya a huna muthu a re na protoko tea u tshilela u vhulaiwa kha heyi South Africa ine ra vha khayo amandla let's meet next time on the 27th and 28th of March forward with the struggle forward thank you very much ladies and gentlemen uchela baba bana bakatoka mari boye kuvalela mthunganinda atiri ringarika democracy imisela uri heli shango liko tea vha shango ḽa mulalo na miḓi ine ya vha na vhathu vho takalaho so ri khou takala nga maanḓa musi vha dzhena mulango muthu u khou tou amba uri ene u khou lilela ndaka yawe not about vhutshilo honohe yawe hu muḓini wawe mara na musi khou amba uri ene u khou lela kha mbuo dza tshithu vha khou ṱoḓa comfort zone dzhelena why vha songo ita zwine uri vhone vha wane comfort yavho vho dzula hayani Sikorikori pasi, na vhathu vho no tambudza vhaṅwe fhasi
chita mushumo arali muthu a tshi khou nyanga u bva nga bendi kha pfesesa uri mutshitshavhani tshine a khou kha tshethu ḓo muṱanganisa na zwithu zwo iteaho ndi nga ṱoḓa u ḓivha ngoho ya uri ndinde oniwa nga mini a thi vhone vha ri a vha ḓivhoni mulandu mara ri want to see uri ndinde oniwa nga mini so ri nga si dovhe ri vhuya nga 27 na 28 ngori ndi fhasi na u takudzana fhasi ngori mu Manda! Manda! Viva, bebê, viva! Leadership, leadership, rihangenga ngomu rova ri tshi khou zwikoro ri na thikho ngori na khothe hezwi yo ri durei zwo vha zwi tshi pfala uri hafha nnḓai arali i ngoho rova ri tshi ḓo ri yo lowa amanda comrade ri khou nyaga uri ri ḓivhadze uri ho itea mini hangenga ngomu khamusi vha nga ḓivha vhaṅwe vho ḓa vha ri swatha swatha ro dzhena hangeni nga ngomu muimeleli wavho Livhuwani Madadzhe a ḓa na affidavit. Affidavit ndiyo aplaya bail ine yo ṅwaliwa ya dovha ya sainiwa nga vhone vhaṋe muhumbulelwa vho Livhuwani Madadzhe. Kha affidavit vho Livhuwani Madadzhe vha ri nṋe Livhuwani Madadzhe a thi ḓivhoni mulandu u swika zwino na uri ho itea mini hu tshi vhuya mia muofhe vha lovha ndi nga si vhuye nda zwi vhudza muthu a thina vhuṱanzi nazwo na ḓuvha ḽine nda ḓo dovha futhi nda vhuya khothe ndi kha ḓi ḓo ima nda vhudza mulayo uri a thi ḓivhoni mulandu zwino nga haneyo mafhungo nṋe Livhuwani Madadzhe ndiri ngauri ndi munna ane avha na vhana vhaṱanu vhavhili vha mufumakadzi wenda mala na vhararu vha mufumakadzi vha vhafumakadzi vho fhambananaho vhe nda simanane navho ndi pfa uri kha ndi vhofhololiwe uri ndiye ndi unde vhana vhanga tshinwe vha ri ndi na bindu ḽa hone ḽi pfi mini mini online mini mini SABC mini mini zwino vha ri bindu ḽanga ḽi a ngitela 30,000 nga ṅwedzi zwino ndi khou humbela u huma ndi yo shumana na bindu ḽanga ḽo no ngitela 30,000 nga ṅwedzi vha tshi fhedza vha ri ndi na ḽiṅwe bindu ḽa dzi founu ḽine ḽi a ngitela 20,000 nga ṅwedzi 20 kana 8 zwiṅwe zwithu henefhaḽa vha ri zwino hayo mabindu oṱhe ndi mabindu a muṱa zwino nga hanefho ndi khou humbela uri ndi ṱuwisiwevho ndi ya hayani ndi yo isa phanḓa na u shuma mabindu anga really vho Madadzhe really vha tshi fhedza vha ri nṋe Livhuwani Madadzhe ndi muthu o no funiwa nga tshitshavha Madadzhe vha ri vho Madadzhe vha ri nṋe Livhuwani Madadzhe ndi muthu ha vhathu thilwi na muthu na muthihi venḓa ḽoṱhe arali vha thoma u lwa na mufumakadzi wavho muṱani wavho riṋe vhathu tshitshavhani vha ḓo ri ita zwingafhani Livhuwani Madadzhe ri a lwa navho Amanda hezwi zwine nda khou ita ndi khou vha ḓisela tshifanyiso tsha zwithu zwo iteaho nga ngomu ngauri vha nga ḓi ri vha tshi pfa vha wana a matshakatshaka mara ri khou itela uri vhone vha pfe ndunzhendunzhe ya zwine affidavit ya vha nazwo ngauri ndi tshone tsho vha takusaho uri vha bve hayani vha ḓe vha sapota uri vha tshi humela hayani vha ḓivhe uri ho itea mini nga ngomu ndi khou isa phanḓa vho Livhuwani Madadzhe vha ri hangeini hune nda dzula hone stand number 100 ndo bebelwa hone
vho bebelwa hone vhaḽa muthu Vha tshi vhisa kholomo mbilu yenge. vho bebelwa hone fhaḽa fhethu ha u tou gonyisiwa zwidino zwezwi zwa mavu a tou fhaṱiwa RP vha ri vho bebelwa hone zwino ngazwo vha khou khwaṱhisedza uri a vha nga vhi vha vuwa vho pfuluwa a vha nga shavhi nahone vho ḓiimisela uri arali hu tshi khou pfhi kha vha ḓe vha ripote khothe ḓuvha na ḓuvha vhone vha nga si balelwe vha nga ḓa khothe ḓuvha na ḓuvha vha tshi ḓa vha tshi ḓo ripota vho Madadzhe vha ri a ri thetshelese vho Madadzhe vha ri hangei nga ngomu tshizwitokisini hu na muṅwe muthu o no ḓivhidza uri generala vha ri generala o ṅwala kha mira nga dzi 80 nga dzi 80 ndi ḓo dzi humbula zwavhuḓi dzi ḽa date vha ri nga dzi 10 vha ri generala o ṅwala kha mira nga dzi 10 a ri Livhuwani Madadzhe kha ḓe ndi thome ndi muṱhaṱhuvhe nyana kha thome a ḓe ngeno kha sendele ndi muṱhaṱhuvhe nyana zwino ndi tshi khou amba ngo rali vha ri zwiimiswa zwa dzi organization kha musi vhathihi vhavhili kha vha ye vha yo interviewa ndi zwa ndeme zwa tou vha zwa ndeme uri vha tshi yo interviewa vha ambe dzi facts zwi a thusa a thi ri right ndi khou pfukela phanḓa vha ri zwino ngauri generala o ri kha ḓe ngeno ndi mufarafare ndi musulane zwino vhone vha khou humbela beili vha hume zwi amba uri vha khou fha nnyi generala right a vha ri ndi pfuke ndi ri jebu a thi ri zwino nṋe ndi a kona u narrator tshiṱori mara zwino ndi khou nyaga uri ndi ri jebu vha ri vho generala vha ri vhone vha tshi bva pha thi vho thoma vha ri vha nga si tshavhe vha ya fhethu vha ri a vha na dzibambiri a vha na passport a vha na tshithu na tshithihi tshine tsha nga ita uri vha ṱuwe hafha mara kha vha bve vha tshi vho fhedzisa vha ri mini vha ri ndi tshi ṱuwa hafha ndi khou yo dzula namba mini hangeini sentene kha mungani wanga ono pfi nnyi mara u sentene hava vhathu vha ri ndi senthe dza 30 nṋe thi khou ḓivha mara vha ri senthe dza hone dzi a ita 1 2 3 4 5 nga swika 30 hu pfi ndi mboshobheni hu pfi a tshi bva hafha ene muṋe o ita kha affidavit a vhuya wa ita kha affidavit zwi amba uri ndi zwezwo zwino o saina uri ndi tshi bva hafha ndi khou yo dzula hone musikitedzi u gai u nga ngomu u khou interview zwino lushaka uri a tshi bva u ḓo vha a hangei tshikhuwani u swikela khothe i tshi fhela hafhaḽani kha affidavit o amba lwo swika luna uri ndi khou ri thi ḓivhoni mulandu ende thi nga ḓivhoni mulandu ndi khou ri a thi ḓivhi na zwo ri tsho ḽaho mufu ndi mini ende a thi a thu vhudziwa a thi ḓivhi tshithu uri havha vhafumakadzi vhane a vha na vhana navho havha vhararu a vha shumi zwino u khou ṱoḓa uri a bvevho a yo thusa vho vhana vhawe ngori vhana vhawe vha ḓo fa nga nḓala vha ḓo ita mini kana u pfi maṱamaṱisi a tshi rengisiwa a itani na vhaṅwe zwiṅwe zwithu zwo no nga zwenezwo mara zwine nda khou ṱoḓa u amba zwone khezwi beili yo haniwa beili a yo ngo haniwa mulandu wo tou pfukisiwa wo pfukiseliwa dzi 27 wo pfukiseliwa na dzi 28 a thi ri zwino nṋe ndo vha ndi khou ita khumbelo kha riṋe sa lushaka ndi zwa vhukuma ri nga si ra kuvhangana primudzhi roṱhe mara havha vho no tou zwi ḓivha uri vha kha zwiimiswa lushaka lu ḓo zwi vhona uri ri tshi swika hafhaḽani ri ita zwithu zwo shonisa badi zwo lwela vha vhona zwithu zwa ndeme zwiḽa zwithu zwo lwela a si zwavhuḓi vhoṱhe vhane vha vha kha zwiimiswa kha vha ḓe vha kwame vhane vha vha kha zwiimiswa nga hanefha phanḓa zwi ḓo thusa uri ri tshi ḓa hafha next time ri tshi ḓa zwino a ri tsha ḓo vhidzelela vhane ra ḓo vha ro amba roṱhe hafha kha WhatsApp ndi vhone vho no ḓo vha vha tshi zwi ḓivha uri vha khou dzhena vhone vha fonga mushumo wavho vha hafha nnḓa a si wa ndeme zwenezwi vha tshi khou imba khothe yo zwi pfa na zwino khothe ri tshi khou amba dzo ima ngauri dzi a zwi ḓivha uri hu na zwi no khou itea hafha nnḓa zwino Livhuwani uri zwine vhathu vha nga vha vha tshi khou amba nga ye hafha nnḓa a zwi iti uri khothe i mudzime beili izwo zwithu vha khou zwi pfa uri ndi makulela o ri ita mini
Zvino nga dzi 27 kha ri tangane hangeni Primji hu songo vha na vhathu vho no ḓo ima badani ra vha dzhia athi ri nga si hane ngauri ri ḓo nga a ri khou shuma roṱhe mara vha ima badani zwi konḓisela na havha vhane ra khou shuma navho na riṋe ri tshi takuwa nge a ri koni u controla kha vha konḓelele vha ḓe Primji ri takuwe navho nga 7:30 zwi thusa uri na vho no khou zwi vhona vha zwi vhona uri hei case ndi ya ndeme ngauri media i thoma u dzhia henengei kha vha humbule i khou dzhia vhathu vha 6 Livhuwani a tshi bva a vhona u vhathu vha 6 fhedzi u mbo ḓi ri mini u mbo ḓi ri hayo zwi amba uri hafha fhethu ndi ya funiwa vhathu vha sa mfuni ndi vhaṱukuṱuku ende ri a ṱavhanya ra vhonala ende vha nga wana hafhaḽani kha vhathu vha 6 hu muthu muthihi a sa ofhiho Primji ndi hafha tsini na Caltex garage huna Primji huna fhethu ha open space kha ri takuwe roṱhe dzi leaders ri ye ri ṱangane henengei tshiṅwe khumbelo ndi ya uri kha vha tende vhone vha tshiimiswa u ṱangana na zwiṅwe zwiimiswa ngori vha ḓo wana case iṅwe i tshi khou itea kha tshiimiswa tshavho vha ri ṱoḓa vhone vha sa ri wani namusi zwi nga ḓivha kha musi zwo kwama muṅwe mara matshelo zwi ḓo kwama vhone Amanda Oh God. Yeah. Guy. Ushikelele muhumbulelwa a tshi vhuya arali wa thumbulya lukhohela tshoṱhe ndi tsireledza IRC zwo iteaho zwi kha ḓi ri dina na namusi ende vhathu roṱhe khamba nomdzana kha ri dzule ri tshi khou isa phanḓa u kuvhangana nga henoni nḓila hezwone vha kuvhangana nga henoni nḓila zwi ita uri ni hangei nga ngomu vha vhe na mutsiko sa zwe zwiṅwe zwiako zwoṱhe zwo khungoho zwo ambisa zwone ndi tshi ri kha ri ite nga vhuḓi Record. Aya far. Nermi. Arda munyanya. Ba tshipedza vha la musadzi ndi khoda ramba tshi. Ra suga no tshi. Ba ri ndo amba tsituku. Ando pfala ai. Ufuna ndo nefuna chimwe ngarufu. Ya isiyo. Nada no ndi azdo zwa siya sathu vaone. Nako shumisa ndo. Arte ndo zoite Kenya. Yo. Mara rani ro kuisa ndo. Ngamanda. Au shumiwe. Oh, tor. Ava ndo vafodiwa kwa shaba. Una do fara nga fala kanindi thoma ni interview ani nayi. Yes, Steve. Yeah. Dani. Yeah. Ai Iman. Iman mudze. Yeah, kesho obaso bibashu rianepa. Dikoto. Uru ifele ku. But sitya uri na msuku amba ngo hebeta. Ndo wana chinepe ndandi khanya ngo riambe na siria ahone apa. No uri voice yovha ra ḓo tou riambe naye fhedzi una ri khou ṱuwa ngo tou ralo zwo dzudzana kana nga nḓila ine nga furizi ngayo gonyisani ipfi namba nga hapo not la siria lo faho lini vhaswi vha ri vha nyoni vhona siria vhira zwone khoyo o swika uri khame vha ḓo itika vha ya kha ḓo fa veri guy a unga ri wa fana nani ko perform guy vha na ko perform guy Ubabufa. Oh, hamba hoi no ni filia vua.
What the Syria ngona mitai? Amara rede. Okay, pesa ni hapo. Niko nyisa ifinyana. Yeah, niko siponi sape nika chimi sati. No, irane ndiye phamba kange mauna. Yobone. Rapetsa nga Syria pyaso. Ndisine raba hanepa ngoto raro. Uko ticheniwa nyina nyi uko tichena. Bathu bakho diamba ne sakasho basubi. Ndiko siko fando sika nepa. Osika Syria bathu. Hey. Blind. Bakhamba kange. Ngohane khothe sungetisa mnani wanini na bathu kanji banji. Bakamtoda. Ende zvinophaphisa kanzu awane bheni ngobewe niko mutoda. Zvinokhale unfriende heza SABC ibu. Isale sinamuntu isachamuitela 30,000 ngamwezi. Ngoba muthu ubaka imuitela 30,000 ngamwezi mara eloko toda bheni achipiwa nga 2,000. Ukotapenda. Zvino ezwa tshithu matutsi. Kaya wana jona ngabange. Amanda. Zikobuya. Atkogenda fana chitungo. Zikobuya hapo kanje kwa. Hey, 1 minute. Hey, fresh money. Okay, yeah. But when you say finyana. Tata udo tatera man azudine kadzura ine abenge sereni yawa aye adzure nabana atangane nabo jena ba tsari zvamu ti eno utfora sikuye dige bariwa makati Bangi kasha. Yeah, bako. Hey, arega tsikobuya ngamasi. Koremeni. Kasho ndimo siriko sisubisa sobe kamanga kantu kuba on the radio. Kosuba. Bibiko ne ubvane patho ndo magistrate court ndikobona mwana mumwe hapa la kusumisa hai. Rakone ndelo chaifa msubi. Hey, riko chaifa la mini ridopfa ane pabone bana vachishamba. Nariko bva paro wana lunch like ngautora argo suba. Ndikoto wana khobe utobvane. Okay. Yeah. No. Yeah, kwenye kubona. Kazo dodi cha usiburi bagera. Hey, dada. One umbrella in the sun.
City of the community. Yeah. Mukhande. Yeah, the court. Yes. Yeah, kesho ndiko vavona ndi valihoro mara ndi va khosatu fhedzi zwo luga khosatu yo swika hanefha zwi amba mini kha mafhungo ane mukaputeni vha khou amba uri ndi na masheleni manzhi ndi u nyaga u sapota vhana vhanga nahone ndi na mabindu manzhi vhone sa mme mubebi kana sa tshiimiswa vho to ralo zwi amba mini kha vhone hune kho ri kha vha bvise ndi u sapota vhana kaba kwa insefinyana ifinyana msa yeah hey nda yeah yeah okay. Kesho kama ri dovhe ndi zwiambe vhaṅwe vha khou sumbedzisa vha khou ri yo we naho a tshi nga vha a khou ita dzi connection a khou ita mini uri ene u khou yo dzula senteni vhaṅwe vha khou amba vheri a u tou vha senteni zwao ndi senteni hune vhaṅwe vha khou gori ndi ya 30%. Zwino hu tshi khou pfhi ralo ndi ya 30% vhasubi vhaṅwe vha roi ri na mushumo na tshelede yawe kha ile fhedzi vhana a vha na muunḓi nga u tou ralo vha mamareji ri roṱhe hanefha ri khou suvha zwezwino ndi a govhedza hino khasho ri a govhedza hino khasho nga u tou ralo